Ćao ljudi. Danas sam čitao jedno istraživanje na temu kako donosimo odluke, na koji način to radimo i kako se držimo tih donešenih odluka. Što je u osobnom razvoju i privatnom poslu po meni jedna od najvažnijih stvari. Ako kažete da ćete nešto napraviti, da to i napravite, ali tako. Kaže istraživanje da su uzeli 3 skupine ljudi kojima su zadali određeni zadatak da daju određeni stav ili mišljenje. Prva skupina je to samo učinila tako oralno, da ga iskaže. Druga skupina je napisala na tabli i odmah izbrisala. I treća skupina je to zapisala na nekakav papir i zadržala to kod sebe. Nakon x vremena su odlučili promijeniti pravila igre i pokazali su im da ti stavovi koji su oni izrazili nisu točni, odnosno da rezultati tih istraživanja su drugačiji i pitali ih šta misle o tome. Oni koji su samo rekli su se iste sekunde odrekli svojih stavova i preuzeli ove druge. Oni koji su napisali na tabli pa izbrisali su se zadržali neki na svojim stavovima, međutim većina ih je promijenila, dok je velika većina onih ljudi koji je svoje stavove zapisala i čuvala taj komad papira još uvijek stajala iza tih stavova, odnosno iza tih rezultata.